Svega možem da umrem. Roden sam vo Crna Gora, porasta vo Srbija, inaku sam Bosanec, koja je izgubil nevinosta vo Slovenija. Logično. Živim vo Hrvatska, svega možem da umrem vo Makedoniji. I mislim da ću da odustane od ove pjesme zato što je malo je nekako narodnjak. Malo je ono, mislim, pazi, sve je okej, ono, kako ja znam narodnjake, kako, imam Pink, brate. Imam Pink i ja to gledam. Ja to gledam, priznajem, ja to gledam. Ne slušam, nego gledam. Smanjim onaj volume i onda one izlaze. A sve su iste, jebote, sve su ovako napredne i nazadne i nastrane. Ja to gledam. Gledam. I onda kreteni na Pinku svako malo ubace muškarca da pjeva. A koji kurac je ovdje? I znaš šta je najgore? Ja pojačam da vidim šta čovjek ima da kaže. I tamo shvatim jednu istinu, a to i vi u Makedoniji, ja vjerujem da ste shvatili isto. Svaki muški pjevač narodne muzike ima tu potrebu nasušnu da svaku riječ u pjesmi isprati adekvatnim pokretom. Ti mene ne voliš, a ja tebe baš. Ako niste znali, ovo je narodnjački pokret za baš. I mislim, gledaj, nek sluša ko šta hoće, ja stvarno nemam problema s tim. Znači, jedina stvar kod narodne muzike koja meni nije jasna je publika. Jer narodna muzika je tužna. Neko je umro, neko je nekog ostavio, nema se para, neko se razbolio, ali publika ne jebe to. Znaš, ono, umrla mi majka, publika, to! To care! Ajmo, majka, tetka, strina, baba, ujna, prvo žene da pobijemo, jebote. A makedonska narodna muzika je čudna. Čudna. Idemo. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Uči me, majko. Karaj me. Mislim, ljudi, znam da je Edipova Grčka blizu, ali stvarno jebote. Čudno. Ali znaš šta? Postoje ljudi, evo ovdje večeras 1500 ljudi. Postoji među vama jedno 50 ljudi koji ne da slušaju, da neće da slušaju narodnu muziku, nego neće da slušaju ništa domaće. Ja takve u Zagrebu gdje živim zovem pizdek. I kad ti njega pitaš onako zašto, on krene. Čuj. Tamo vani je viša razina glazbene produkcije, bolji su aranžmani, a kad vidi da ga gledaš pogledom koji kaže sereš, on vadi glavni argument. Bolji su tekstovi. Ja sam akademski obrazovan čovjek, neću odmah da ga ubijem. Nego ću ja istraživanje ću da napravim. I uzmem jednu stvar, koja je tad prije jedno 10 godina bila hit hitova. Hajde, rekao, da vidim šta tu ima. Derimaj se. Ček, sad mi treba kandidat. Znaš ovu pjesmu? Znaš?
Aj, otpjevaj. Aj, ako znaš. Ja? E pa to. Znaš, kad ja nekom kažem, ono, znaš ko? Znam, ajde. Monday, more drink Tuesday, Wednesday. Pa jebote, tako znam i ja, jebote. Tako znamo svi mi. Ljudi, da se ne lažemo, tako mi slušamo tu stransku muziku. A ja dan danas ono od Rolling Stonesa pjevam. Ja ga metno! Satisfaction. Jesam slago, nisam slago, jebi ga. Ali, globalizacija. Ova pjesma koju sam vam sad otplesao, zove se 7 Days, 7 dana. Britanac, Craig David, manje bitno. Sad ću ja vama fino na hrvatski da prevedem prvu da prostiš kiticu od ove pjesme. Slušaj, kad sam krenuo k prijateljima, dok sam hodao podzemnom, ugledah ispred sebe lijepu medenu s prelijepim tijelom. Pitala me za vrijeme, ja sam joj odgovorio da će ju to koštati njenog 10-znamenkastog broja izlaska sa mnom na večer. Izašli piće, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, u nedjelju su, pjesnik kaže, odmarali. Ej! Dubina! Ej, to, kakav Puškin, kakav Baudelaire, kakav Šaban Šaulić jebote, to! Dubina! Ali, globalizacija. Evo, Hrvatska je ušla u Europsku uniju, ja mislim do kraja godine bit će hrvatska verzija ove pjesme. Slovenačka vjerojatno postoji već 10 godina, ali ko to sluša? Ali kako bi ovu pjesmu obradili, ovaj svjetski hit? Mi, koji ćemo ući u Europsku uniju, znaš kad? Kad Europska unija izađe iz sebe. Znaš, mi uđemo, a oni ono, aj, čao. Kao pa da, tuga golema, evo. Kako bi ovu pjesmu, dakle, otpjevao jedan moj zemljak Bosanac, pošto sam ja iz Banja Luke, ja moram tako reći, kako bi ovu pjesmu otpjevao jedan šupak iz Sarajeva. Podsjećam na radnju, dakle, on ide, vidi curu, komunikacija, konverzacija, penetracija, to je to. Jarane, da ti pričam, pošao sam kod Keve na kahvu, utičim onaj tramvaj, kurac imamo podzemnu, jeba. Gledam ima li onih revizora, šupaka, nema, dobro je. Sjednem kad odjednom ispred mene stade koka. Jarane, da joj vidiš glave, a gustica za govno joj pojeste. I ona mene ono gleda, kaže, izvin, dečko, molim te, koliko je sati? A ja je gledam ko Bambi, jevo. Marke u džepu nemam, okle mi sad. A ona kaže, ma nema ba veze, ti si meni pravo simpatičan, hajmo na ćevape. Klonirao sam istu večer. Klonirao sam je sutra večer. U srijedu klonirao, u četvrtak klonirao, u petak u džamiju bola nisam išao, klonirao. Subotu klonirao, u nedjelju je jadna klonula. Malo sam se zajebu. Ha, jebi ga, da. Ako se možeš zaigrat, zapričat, zapit, možeš se i zajebat. Južno od Bosne i Hercegovine, Montenegro. Ista pjesma, druga klima. Jutros, neđe oko 3 popodne. Poša sam kod Đura na kafu.
Gori ono sunce ko da ga lože iz Beograda. Viđi uvalja mene u ladovinu. Bačim pogled. Enega drvo na 50 metara. Pa poleće ka sokosivi. Pola sata kasnije to me podrvo. I taman da šednem ka čovjeka tamo čuči neka ženetina. Miči se jadna, to je moje mjesto. Ona me ovako pogleda i veli, kako si grub, ali to je seksi. Slušaj, jadna, ako si mislila da će biti jebačine na ovu vrućinu. Ne da mi se. Ajde mrš. Oja. Onda desno na mapi imaš Kosovo. Znaš, oni nemaju problema s globalizacijom. Tamo je Amerikanac došao prije 15 godina. Oni su u srcu globalizacije, znaš. Malo ih jebe jezik. Kao, slušaj, da ti kažem ja na tebe. Zašto ti ne razumeš na mene? Kad ti kažem fino na tebe. I ja ne razumijem zašto svaki puta kada ja kažem da imam dece svi misle da imam avion. Ali ja nemam avion, ja imam lično autobus. Nemam ja lično autobusa, ali imam rođak Škeljzen vozi za Kosovo Trans, ja ga lično nazovem na telefon, kažem, aljo Škeljzen, dođi autobusa. Yes. I ja čekam na stanica od autobusa i dođe jedna žena, mlada, lijepa, nezavisna. Ja je pogledam, kažem, hoćeš da mi budeš žena? Ona kaže, može. Ja kažem, hoćeš da se razmnožavamo? Ona kaže, ne može. Ja kažem, šteta? Ona kaže, šteta. Ja kažem, vidi da ti kažem pravo na tebe, šteta, baš. Jedino ne razumijem zašto još uvijek moram pričati srpski ova pesma, be? Pa ne mora. A znam ko mora. Ko mora, ko može, ko mnogo voli, to su komšije vama sa severa, jel? Srbija dugo vremena kao, kakav bre zapad bre? Majka Rusija, tetka Kina, teča Zimbabve, otku znam je vidim. Znaš, jebi ga, jebi. Puko Milošević, uzelo i njih. I kako bi ovu pesmu, ovaj svetski hit, otpevao jedan, recimo, naš neki Zemunac, on kao svaki pravi Srbin, svako svoje pripovedanje, svaku svoju priču, pesmu počinje na isti način. Znači... Giljam ja tako knez Mihajlovom, razumeš, onako, ništa ne radim, ništa, mislim, gledam svoje posla kad već nemam posla. I odjednom ispred mene ribetina, ono, neviđeno. I krenemo mi da se kapiramo. I kapiramo se. I ona meni kaže u jednom trenutku, izvini dečko, koliko je sati? Znači... Ne znam koliko je sati, ali znam da je vreme da se upoznamo. I tu se riba, što kažu, obrecne se ovako, kaže, idi bre pa se leči bre. Mislim, ispoštuj me. A kad smo već kod medicine, dođi dedi da te deda ispregleda. I riba se tu primi ko saučešće, jebot. Trpo sam isto večer. Trpo sam i drugo večer. Treće trpam, s 4. na 5. ne vadim bre. 6. večer trpam. 7 dana na mom srcu leži rana. Baš. A vi evo Makedonija. Kako vi pevate ove stranjske pjesme? Nikako. Dok vam svijet ne da ime, nema. Znaš ono?
Koja je ova pesna? Ne o to še projevski. Nema da je pevam. Ja sam Peđa Bajović, hvala vam puno. Blagodaram!